I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV, a mi danas nešto ćemo porazgovarati. Uglavnom, trebam vašu pomoć, tako da dugo već nisam izbacio video, ali bit će, evo, krenuli smo sa preživljavanjem novim, vidim da vam se dopada, ajde. To sve, uglavnom ako niste, subajte se na kanal, idemo do 500 pretplatnika, prvo doći. Uglavnom, trebala bi vas pomoć jedna, uglavnom ovako, kako se zove, stranica se zove Gross Basket. Uglavnom, ja bih sad molal, ako želite da mi pomognete, nije da je obavezno, ali ako želite mi pomoći, dođite na ovu stranicu. Uglavnom, to mi je stranica za trgovina, uglavnom gdje se za sport, to sve. I sada imamo jedan, kako se to zove, jedno natjecanje. Znači, najljetni koš, znači koji je najbolji po vama najljetni koš. Uglavnom, ja tu već imam dva videa koje sam stavio. Tako da vi pogledajte, znači, snimiš svoj koš, objaviš ga ovdje, veli. Znači, u 20. kolovoza je izvačen, znači danas je još 9 dana, moramo pričekat. I onda se ulazi u finale za prva 3 mjesta. Tako da, pomozite mi da bar dođemo do finala, u prva 3 da probamo doći i uglavnom, pobjednik koji prvi je dobiva bon u iznosu od 500 kuna. Za drugo mjesto će biti lopta, košarkaška lopta Wilson dimenzija 3x3 i treće, ali to ne znam kako, to je, mislim da je to malo veća lopta od one, ali nemam pojma, uglavnom dobra je lopta. I treće mjesto zaštitu za koljeno, MC David, uglavnom Mikael David, ne znam kako se to čita. Uglavnom tu imate moja dva videa, najbolji koš i okret pa šut. Znači vi morate jednoga i drugog lajkat, ali ja bi radije da možda lajkate ovoga, to jest da votate za njega ili za njega, tako svejedno, bitno da morate jednoga i drugoga možete votati ako želite. Uglavnom, evo sad ću vam pokazati ovaj video, ništa posebno tako bi rekli, evo slušajte. Mislim tu nije sad u HD-u, ali dobro. Ovo je malo montaža kaj sam slagao. Tako da uglavnom pogledajte taj video, imate i ovaj drugi. To ste vidjeli možda na kanalu već, samo tu je, kaj smo govorili, sve ludnica, tako da stvarno ne bih se htio s tim hvaliti. Dobro, dosta to, uglavnom, to je to. Ako želite, znači, Gross Basket, imate dole u deskripcija IP, pogledajte, uglavnom, subite se na kanal i lajkajte ovaj video ako niste. I napišite komentara jeste li pogledali, jeste li votali bilo šta. Uglavnom, usput otvorene su BazeCP prijava za BazeCP vanilu. Uglavnom, evo, moramo lajkat, nisam lajko. Rekao je admin da napravimo kratak video, onda evo tu sam vam trajanju do 25.8. tako da imate i to. Znači morate nick, koliko imate godina, napišite nešto sebi, imate li YouTube kanal. Inače premium je server, znači morate imati premium. Što znate u Minecraft PvP, Builder, Redstone, bilo kaj, znači morate graditi malo bolje od običnog Minecraftera. Koliko dnevno igrate, koji stil gradiš, koji voliš stil graditi, možete i na ovu stranicu pošaljite slike, uploadate ih gore tu, ali morate biti bez teksture i shadera i uglavnom upašćete ako će biti aktivni, malo ja baš nisam aktivan, ali uglavnom morate upasti na server, lako ćete upasti, samo morate se potruditi za građevinu i morate biti aktivni, ništa drugo. Ljudi, doći klipa, pozdrav!